Byagenda bita umugabane wa Afurika uramutse ubaye igihugu kimwe, haramutse hariho Leta Zunze Ubumwe za Afurika, iki gihugu cyaba gifite uruhe rwego mu isi? Afurika ubwayo se yo yaba imeze ite? Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ku Ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere uhageze, gukanda ahanditse subscribe nicyo kintu cya mbere wadufasha, ugakunda iyi video ukanda ahanditse like, kandi nyuma yo kuyireba ukaduha igitekerezo muri comment, kandi ukibuka kuyisangiza abandi. Ntucikwe. Nkuko tubizi, uyu mugabane wacu wa Afurika yagizwe n'ibihugu 54 byose. Ese ibi bihugu byose uko ari 54 iyo biza kuba ari igihugu kimwe, niki cyari kuba ku isi? Umugabane wa Afurika ni umugabane wa kabiri mu bunini ku isi, kandi ugize 20% by'ubutaka bugize isi. Afurika ingana na 70% by'umugabane wa Aziya, ndetse ikabikubye umugabane w'Uburayi inshuro 3 zose. Afurika ituwe n'abantu bagera kuri miliyari 1 na miliyoni 200, aho abo bantu bagize 16% by'abatuye isi yose. Igitangaje nuko iyi Afurika iza kuba ari igihugu kimwe ituwe n'abo bantu miliyari 1 na miliyoni 200 zose, yari kuba ari igihugu cya gatatu ku isi gituwe n'abantu benshi nyuma y'Ubushinwa no Buhinde. Gusa ntibyari kuguma gutyo, kuko Afurika abayituye bari kuba benshi ku muvuduko wo hejuru cyane. Afurika mu mwaka w'1990 yari ituwe na miliyoni 640 z'abantu, ariko muri iyi myaka 30 ishize umubare w'abayituye wikubye inshuro 3 zose. Mu mwaka wa 2022 nibwo Afurika yaciye ku Bushinwa no ku Buhinde mu kugira abaturage benshi, kandi uku kwiyongera ni gukomeza gutya kuri uyu muvuduko, mu mwaka w'2100 abatuye Afurika bazaba bagera kuri miliyari 4 na miliyoni 400, bizaba bigize 40% by'abazaba batuye isi yose. Muri uwo mwaka Afurika niza bifite abantu bakiri bato benshi ku isi, aho imyaka y'impuzandengo y'imyaka y'Abanyafurika izaba ari 19, mu gihe impuzandengo y'imyaka y'abatuye isi yose izaba ari imyaka 39. Ariko ikibabaje kuri uyu mugabane nuko ikigero cy'abize kikiri hasi cyane bikabije, aho dusanga ko 36% by'abatuye uyu mugabane ari inkandagira bitabo. Gusa igihugu ku kindi imibare igiye itandukanye, aho dusanga mu gihugu cya Libya abantu bagera kuri 94% ari abize, ariko nko muri Sudani abantu 27% by'abayituye nibo bonyine basomye. Ikibazo kindi uyu mugabane ufite ni uko habarizwa umubare munini cyane w'abantu banduye agakoko gatera sida. 11% by'abatuye uyu mugabane banduye agakoko gatera sida. Ikindi kibazo uyu mugabane ukunze guhura nacyo nuko habamo indimi nyinshi cyane, aho tubona ko uyu mugabane ugira indimi ziri hagati y'1250 kugera ku ndimi 3000 zose zivugwa kuri uwo mugabane. Uyu akaba ari wo mugabane ufite indimi nyinshi. Urugero, nko muri Afurika y'Amajyepfo havugwamo indimi 11 zitandukanye. Ururimi ruvugwa n'abantu benshi muri Afurika ni ururimi rw'Icyarabu, ruvugwa n'abagera kuri 17% by'abawutuye bose. Ururimi rukurikiraho ruvugwa n'abantu benshi ni Igiswahili, aho cyo kivugwa n'abagera ku 10% by'abatuye Afurika. Naho abandi 5% batuye uwo mugabane bavuga ururimi rwitwa Hausa, rumenyerewe cyane mu gihugu cya Nigeria ndetse na Ghana. Niyo urebye abandi basigaye bose usanga bafite indimi nyinshi zitandukanye bavuga kuri uwo mugabane wa Afurika. Abahanga rero bakaba banavuga ko icyo nacyo ari kimwe mu bituma Afurika idatera imbere uko bikwiye. Ikibazo giterwa nuko kuvuga indimi nyinshi zitandukanye ku bantu batuye kuri uwo mugabane batabasha kumvikana uko bikwiye. Urugero, tugereranije n'umugabane wa Amerika, nubwo utuwe n'amoko menshi atandukanye y'abantu, ariko bose bavuga ururimi rumwe, bikaba ari kimwe mu byatumye uwo mugabane utera imbere cyane, kubera ko kumvikana hagati yabo biborohera cyane. Ariko muri Afurika, kubera kuvuga indimi zitandukanye kandi bakaba batumvikana, nacyo kikaba kiri muri bimwe mu bibazo bituma nyine uwo mugabane utabasha gutera imbere uko byagakwiye, kubera kutumvikana hagati y'abawutuye. Gusa ntibivuze ko indimi z'amahanga nazo zihari zikunze kuboneka ahantu haturiye abantu banyuze mu ishuri. Urugero, nk'Icyongereza kivugwa na 13%, Igifaransa kikavugwa n'abantu 11.5%, Igiportugal nacyo kikavugwa na 3% by'abatuye umugabane wa Afurika. Bityo rero iyi mibare ntabwo ari myinshi cyane ku buryo abantu batuye uwo mugabane
babasha kumvikana bihagije, kandi abandi basigaye bose baba bafite indimi zindi zabo zigiye zihariye bavuga mu duce batuyemo. Buri bwoko bw'abantu akenshi buba bufite ururimi rwabo rwihariye ndetse n'umuco wabo. Kugeza ubu nta muntu uramenya byimbitse ngo umugabane wa Afurika ugizwe n'amoko angahe y'abantu, ugizwe n'indimi zingahe n'ibindi. Ku bijyanye n'amadini ho, idini ya Islam igizwe na 47% by'abatuye uwo mugabane, ndetse n'idini y'Ubukristo ikagira 47% by'uyu mugabane, hagasigara 6%, aho 3% muri bo ari abatagira imyizerere y'amadini namwe bagira, bivuze ko nta dini nimwe bagira. 3% kandi gasigaye bakaba ari abagize 1/10 cy'abatuye Afurika bose, bakaba bafite imyizerere y'amadini ya gakondo, kuko iyo urebye na benshi mu bayisilamu cyangwa abakristo baracyafite n'imyizerere y'ayo madini. Ayo hakaba ari amadini ya Kinyafurika y'ibihumbi n'ibihumbi, mu by'ukuri ni amadini atangaje. Aho rero reka twibaze, se Afurika iramutse ibaye igihugu kimwe, umurwa mukuru wabo uherereye hehe? Lagos ni umwe mu mijyi minini ikomeye y'igihugu cya Nigeria, ikaba ituwe n'abantu miliyoni 22, bivuze ko uyu mujyi utuwe n'abantu benshi kurusha igihugu cya Romania. Ariko kuba ari wo waba umurwa mukuru wa Afurika ntabwo biwubereye. Umujyi wabo ufite amahirwe menshi yo kuba umurwa mukuru wa Afurika ni umujyi wa Addis Ababa, akaba ari nawo umurwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia. Aha ni naho hari icyicaro cy'ibihugu byunze ubumwe bya Afurika, ni naho kandi haherereye ibiro bishinzwe ubukungu bwa Afurika, ndetse muri uyu mujyi hakaba hari kimwe mu byicaro bya UN. Umujyi wa Cairo na Johannesburg ni imijyi ikungahaye cyane muri Afurika. Aho noneho reka turebere hamwe uburyo amabuye y'agaciro ku isi aherereye muri uyu mugabane. Ibuye ry'agaciro ryitwa platinum riherereye muri Afurika ku kigero cya 90% by'amabuye yose ari ku isi, kandi zahabu 50% yo ku isi yose nayo iherereye kuri uyu mugabane wa Afurika. 50% by'amabuye ya diyama yo ku isi yose biherereye kuri uyu mugabane wa Afurika. Ntabwo birarangira, 30% by'ubutare bwa uranium nabyo biri muri Afurika. Ariko hamwe n'ubwo bukungu bwose n'ubukire tumaze kubona ruguru, umugabane wa Afurika ni umugabane ukeriye kurusha indi yose. Urebye umusaruro wava muri Afurika yose igihe yabishyize hamwe yose wagera kuri triliyoni 2.4 z'amadolari y'Amerika, bivuze ko yabika umwanya wa 7 mu bihugu bifite ubukungu bwiza ku isi. Ariko hamwe n'ibyo byose Afurika ibarwa nk'aho ikennye, kubera ko amafaranga umunyafurika umwe yinjiza ari amadolari atagera ku 2,000 ku mwaka, kandi nabwo banki y'isi ivuga ko aya madolari 2,000 atari ukuri, kuko ngo ibihugu bya Afurika bishobora kuba bisohora imibare y'ijanisha itari ukuri. Imibare ya banki y'isi igaragaza ko 50% by'abatuye umugabane wa Afurika babeshwaho n'amasente 70 ku munsi, bivuze ngo babeshwaho n'atageze ku idolari rimwe. Ibyo bikaba bigaragaza ubukene buri munsi y'umurongo, bikerekana ko abenshi muri Afurika batagira n'umuriro w'amashanyarazi wo gucana. Ikibazo cy'ingorabahizi kigaragara mu kuba Afurika itabasha kuba igihugu kimwe, nuko usanga harimo amoko menshi y'abantu atandukanye, kandi ayo moko ugasanga yangana n'andi moko magenzi yayo. Rimwe na rimwe ugasanga izo nsangano ari abazungu cyangwa se abakoloni bagiye bazizana kugira ngo babashe kwitwarira imitungo yabo, ndetse ugasanga ibyo ngibyo bikuruye amakimbirane adashira. Ugasanga nta gushyira hamwe bafite, ariko ibyo baramutse babyirengagije bakagerageza kumvikana hagati yabo, bagashyira hamwe, bagakundana, bagafashanya, bakumvikana hagati yabo, nta kabuza uyu mugabane wahinduka umugabane wa mbere ku isi ukize kandi ufite imbaraga kurusha iyindi migabane yose. Iyi video twakoze ku mibereho y'urubyiruko rwo muri Korea ya Ruguru, nayo waryoherwa no kuyireba. Wakoze cyane kubana natwe kugeza ku musozo w'iyi video. Gusa niba ari ubwa mbere wari ukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko wakoze subscribe kandi ukaba ugiye gusangiza abandi video, naho ubutaha mu yindi video. Wakoze cyane. Ciao.